Yebo madoda mwakaita wane ndinomtekesa madoda we munotamba ere. Ini wenyu mchamara DJ Chatibwege ndofeni chindire kidodha rekanyire pamaundi silinda apo. Munotamba ere kumtundu wemungadai muriyo tinoreketa nyamashi uno toda kumboonesana ngekudanana kwetinoita isusu mweita ngekudanana zvinyi zvinomboitika manina. Unoona mapoko emwamuna wagara naye kubeni ndiwo wakamuganga. Imwamuna wato hai mukadzi une makango. Tiri pana papa T1 station tichizibwabwangura ngoma kuzibwashanura muteito kutakazeka nengazi kurumba mwiri weshe kuti turu mweshe nomatadza. Ngezve zvinoita kana winga waganga mukadzi wako Satani unouyapo wapinda konokoti gundu murare zvimango emumuzi madhodha wai Satani ndimambara zvinozombouya ngei kuti iwo wade mwamuna mwatogara mweshe mwatoroorana kuguma mangwani chenju mpaka wazone Satani ndimambara mukuba wa Satani wo kuite mushando wokuchengedzera vantu kuti vadanana zviyani wozoona machomi waende kuchigayo waende kuchechi waende kwaunoende kotengesa madima bwana checheche iyo ndipo unozobva nemukhubawo kana mumabhazi mwaunohamba Satani ndimambara ndaa iri apa ngekuti Satani unozombouya ngei waganga mwamuna wogumeyo wobhuirwa ndimbuya amweni vasikatombozii nenjira yepamutare kana nenjira yepari vokubhuira kuti hai panodiwe zvimutombo ukaguma ukadhibanisa wapedza wotora nechoni ninge ineni wobva wombaya wobva woti mwoqu wobva womuhina wozozwa zvinobudepo. Musikana chiri kwake zvinenge zvakanaka, musikana chiri kwake zvinenge zvakanaka, musikana saterurwa hapana chakashata, akakuchonya unoshekerera, akakuchonya unoshekerera, akakubeke pamaudzosere, akakubeke pamaudzosere. Shata mwagara mweshe unozana nekushata mwagara mweshe ndopa nowe dambudziko rakona apapo manje mwachigara mweshe ndopo unoende kwambuya aya ndambobhuya aya woguma temere dai ndisekuru vari paberere vanonga vakatogqoka masandasi nemasokisi akasiyana vakatonona apapo do zvimutombo zvavo paberere zvimwe zvobude muzvipepa zvakati kidi tsvina nejiho zveshe vanonga varipo apapo voya vokukandira kudai voti woguma hai unonyike mumvura wanyike mumvura yakona wozoti kuru mubota wapedza usati wamupa unotanga waite muqochocho unoziya ere muqochocho unozoite muqochocho ngei unonga wachione kushata kwomwisa manje mwagara mweshe zvinobuya baba chengedzai Petrusi pindeni pai uchione kushata rine zichikudu rakamba kudai kuita hama koko makambazviona ndopo unodzi wapedze kuqochochere zvibota zviyani kana kuti zvimuriwo zvawabika wotope muisa orya apedze kurya Satana ni mambara ndati mukhuba wa Satana masatana ndimambara wapedza kuzviqochochera azvirya apedzapo mbuya vayani manje kana sekuru vayani vanonga vakakupe kanozwi kamuko kana panozwi aizvizoizwi izvi kunozwi eishamba usazo akakudaidzira usadaira ukadaira ukara ako Satana ni mambara
Satana ni mambara we. Satana ndi mambara o. Chiona umambara wa Satana manje. Ponozwi mai muimwi. Wati ndauwe. Koze hai uyapo noni ni wasiye kamu rangu ndiro kukama musoro. Pono rumboko tore kamu. Kuguma mubhava muya muri kushamba muisa muchipiki nini. Kana kuti kuberere. Mwamuna ya nyoka. Yadzadze bhava kuti tumbwi. Ndokuzotekwa kobekwe ku hospitali. Iwo wochite mushando kurumbe kudhamu kuya kubani andi munozviziya madhodha ekanyi izvi ngezvekanyi izvi kubata machereke nezvitota uya weimba apedzapo mwamuna uya ofa imwe woye Satana ndimambara kuemba kwababa chengedzai Petrosi pindeni dhodha remukanyi pamatezwa apo munotamba ere woye. T1 station.